Idiot loh tuh kayaknya. Habis.
Itu kodaro rami, nonton kepunito. Pawonan alis wadhek dewa resine punika miyang rengambar. Maku parindikan tumuh eling kayuni gesang ramu dewa punika sane watah tahap turpati sarana Wantah Wisnu Wiyaki Pragayan Paduka Betara inggih punika wantah pengawataran Purushotama. Sadhu ayo ring sekata pengawataran Paduka Betara tukirikin uningan nenten pisan punika dados ngarti pikayunan sanewika. Sanirikin pengawataran ratusan pengawit Paduka Betara atos ulama ring sane mupuragaya marupa penyu marupa bawiyalasan Narasimha punika makusami pengawataran Paduka Betara. Bamanjomadang ning dadi waragayan pamanu ramu parasu dados sang ramu dewa punika wantah waragayan ratu nado dadi dodan dodwi dan yoneng perhatian
Inggih katiasa punika wantah pengawataran Paduka Betara mungguing katujone punika wantah ngadi kerahayuan jagat Jatmohano grano gaduh damuabadarot toilan ring kawintenan jatmone sani pacang maurip keri pungkur